Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз Пакистандан келген студенттер менен чогуу турабыз. Дагы эле мындай жагдай кооптуу болуп аткан үчүн мындай үй жактан келип, өзлөрүнүн бир доорлоруна кирип, ушул жактан сүйлөшүп атабыз. Азыр бул жакта Шакирхан деген студентибиз кыргызча сүйлөйт экен. Ошол менен кичинекей маек куруп, азыр акыбал кандай болуп атат деген маекте сүйлөшүп алсак, Шакирхан, салам алейкум. Ассаламу алейкум. Саламатсызбы? Салам алейкум. Азыр акыбал кандай болуп атат? Силер мына бул жакта азыр баарыңар бир квартирада турасыңар. Коопсуздук дагы эле болуп атабы? Туура. Мен атам Шакирхан. Эл аралык университетте окуяпмын. 4-курста. Өзбекстандан келгенде азыр 1 жыл болду. Кыргызстанда. Өзбекстандан келдим бул жакта да. Азыр 1 жыл болду жашайм да бул жакта. Мен жуда хайран болдум да. Маселан, кандай 1-2 күн, 3 күндөн мурун шунча проблема болду да. Биз чөнки у больница, биз больницада, мен ал жакта окуяпмын да. Hazır 10 mayda nima problema bo'ldi? Urushdi, Qirg'iz arabskida urushdi. Hazır hamma qirg'izlar ham sabab biladi. Sabab nima uchun urushdi hamma biladi, sizlar mamlakatda. Lekin 13-maydan keyin ana 5-4 kundan keyin hamma kim provokatsiya qildi, biz bilmaymiz-da. Kim keldi? Lekin hammada xalqaro talabalarda ahvolar jamon bo'ldi. Больницада балдар чыкты, кызлар ал жакта жашайды, кызлар коркуяпты да. Чөнки азыр сиздер билесиз да, видео хамманы көрдү. Мен азыр шунча мамлекатта сурайм да, маселен биз 30 миң талабаларда бул жакта жашайды. 30 миң студентлар, башка пакистанлар бар, хиндустанлар бар, египтлярлар бар, бангладешлар бар. Bu hammada başka şaharda okuyaptı. 30 ming talabalar azir вообще da korkuyaptı da. Korkuyor. Вообще biz hazır men uydedem azir 10 kişi yaşaydı. Çünkü birinci 5 geçici 5 men dostlar geldi alacaktı. Çünkü korkuyaptı da birge yaşaydı, bir şunun için korkuyaptı birge hazır yaşaydı. Biz hazır masalan odamga jaramda hazır ketdi Pakistandan. 2 samolyot bilan ketdi, Hindistonlar ham ketdi de. Hazır ana shuning uchun hammasi ketadi. Qirg'iz mamlakati uchun bu yaxshi emas da. Masalan biz hazır bu joqda 4 yil bo'ldi da, 4 yil bo'ldi. Hozir yana 1 yil bor. 30 ming talabalarda mamlakatda aqcha beradi, kontrakt pul to'ladi, shuni registratsiya pul to'ladi, viza pul to'ladi. Shuning uchun siz mamlakat uchun hazır development qiladi. 30 men hozir kecha ko'rdimda 300 million dollardan siz mamlakatda har yil shu ketadi da talabalar uchun. Bizda birinchi biz musulmon, qirg'izlar, o'zbeklar, biz turklar hamma biz musulmonlar bratishkada biz shunday yashash kerak. Qirg'izistonda men hozir 1 yil bo'ldi. Bizda yaxshi odamlar ham ko'rdim. Ko'p yaxshi odamlar. Men bizda hozir uydagasi bizda bordi. U men hozir 3 kundan men aytdiki, sizda qanaqa narsa kerak, menda ayting, men olib kelayman. Bu yaxshi odamlar. Bizda muallimlar hamma hozir bizda yordam beradi. Nima kerak, men sizga olib kelayman dedi. Yaxshi odamlar bor, ko'p bor. Hozir kichkina o'zginada jamon odamlar shuning uchun provokatsiya qildi, shuning uchun provokatsiya qildi. Al jaqda bo'lnisara chiqdi, shuncha ko'p problema bo'ldi. Lekin men ana Qirg'iz mamlakatlarda faqat shunday aytayman-da, biz uchun hozir ahvol yaxshi emas. Chunki hamma talabalar qo'rqyapti. Ketadi, mamlakatda qaytdi, hamma qaytdi. Men o'zim hammada ishonch yo'q. Men hozir qachon qaytaman bu joqda? 3 oy bo'ldi. Qachon qayerga kelayman bu? Sizda ketib o'tasizmi? Men ham erta inshaalloh ketaman. Inshaalloh. Chunki men hozir soat 8dan keyin ko'chaga chiqish mumkin emas. Men chiqaman qo'rqyapti-da, uradi. Hozir mana 3 kun o'tdi. 3 kundan keyin qandaydir bir qo'rqinch bo'lyapti. Qo'rqinch bo'lyapti. Hozir aytdingiz, mana 7-aprel ko'chasi. 7-aprel ko'chasi. Men bizda guruhda video jo'natdi-da. Hozir ko'rdim, mana motorsiklda dostavka qilishdi studentlar. Uni hozir urishdi. Hozir ko'rdim. Shuning uchun ko'chaga chiqdi, ana bitta qirg'iz baliq al joqda ketdi, uni urishdi. Jana kuryer o'zi urishdi. Kuryer ana al joqda o'tirdi. Lekin qirg'iz baldar ketdi, ana urishdi. Biz masalan bizda
hech qanaqa sabab bizda hech jamon qilmadingiz bu yoqda. Siz mamlakatda industriyada ana hammada bu yoqda ishdan keyin bu yoqda odamlar keladi hozir, ko'p odamlar keladi. Bu siz mamlakat uchun yaxshi. Siz mamlakatda aqcha ketadi. Viza hammani bu yoqda ish qiladi. Bu siz mamlakatda hozir hamma aqcha ketadi. Ruschadan hozir urush bo'ldi-da, keyin hamma bu yoqda ish bu yoqda keldi. Bir yil bo'ldi, hamma ishlari bu yoqda keldi. Siz mamlakat uchun bu chunki sizda so'm tepaga ketadi. Ekonomikada tepaga ketadi. Siz uchun yaxshi, lekin bizlar sirf faqat buni ishon berish kerakki, masalan men hozir qayt kelayman bu yoqda. Qachon qayt kelayman? Menda buni ishon berish kerakki, hech qanaqa problem bo'lmaydi. Chunki studentlar qo'rqyapti. Bizning mamlakat emas, sizning mamlakat. Biz bu yoqda misol uchun musofir yashaymiz bu yoqda. Shuning uchun siz mamlakatdan biz so'raymizda, bizda yordam buni kerak, yaxshi odamlarda tushuntirib berish kerak, jamon odamlarga bizda bu provokatsiya qilish kerak, siz uchun yaxshi emas. Bizda ishon berish kerak, qachon bu yoqda qaytamiz, problem bo'lmaydi. Shun hozir men qaytib ertaga ketaman-da. 4 oy bo'ladi, 3 oy bo'ladi, 5 oy bo'ladi. Biz bilmayman qachon men bu yoqda kelayim. Shakirxon, siz aytdingiz 1 yil Qirg'izistonda yurdinglar, o'sha 1 yilning ichida o'shunday bo'ldimi? Birov sizga tiyishib, urib, jamda aytib, "Mana biz Pokistonliklar jamon ko'ramiz" deb. O'shunday ahvollar bo'ldimi? Jo ko'rgan jo'qsizlar o'tadi. Yo'q, 1 yilda tinchlik bo'ldi. Hammasi normal bo'ldi. Tinchlik turdim hozir. Hozir bir hafta, bir juma bo'ldi. Bir jumadan shuncha problem hozir bo'ladi. Bo'ldi. Lekin siz ana Qirg'iz odamlar biladi. Kim provokatsiya qildi, kim ana sabab imi shuncha ko'p problema bo'ldi. Shuning uchun siz mamlakatda militsiyada ichida ko'rish kerak. Kim ana bunaqa keldi, kim bunaqa keldi, unaqa ularda qoida qonunda uchun javob berish kerak. Nega shunaqa problem qildi, urushdi? Siz mamlakatda bu hozir qilish kerak. Chunki ana любой mamlakatda bu yoqda yashaydi. Hamma u uchun hozir gruppalardan qarab o'tasiz. Gruppalarda emne deb o'tadi? Pokiston, Hindus, aralash. Emne deb o'tishadi. Emne bo'lib o'tadi deb o'tishadi. Grupda hozir bu faqat bir ana bu aytdi. Pokistonda, Hindistondan ketavering. Bu yoqdan tiyoqqa ketaylik. Bu yoqdan ketavering. Chunki har kuni ana video jo'natdi, ko'chaga video kelib o'tadi. Bu urushdi, buni urushdi. Bu o'tgandan keyin, уже hozir kecha deganlar. Kecha men o'zim soat 8dan, soat 9dan keyin men ko'chaga chiqmayman. Chunki men hozir qo'rqibdi. Hozir baldar keldi, urushdi. Men qanday ularga javob beraman? Volontyorlar tamoq olib kelib o'tadi. Olib keladi. Yaxshi odamlar bor. Bizda hozir muallimlar bor, prezidentda bizda ana hozir 3 kun bo'ldi. Bemalol ana hamma narsa olib ketadi. Dori kerak, sizda hamma narsa kerak, biz olib kelamizda. Biz oy degasim shunday aytdi. Yaxshi odamlar hamma bor. Bu yaxshi odam ko'p bor. Lekin siz men Qirg'iz mamlakatlar shunday aytamanki, masalan, yaxshi odamlarda ana buni yordam berish kerak. Ana ular aytish kerak, tushuntirib berish kerak. Ki biz ana shunday hurmatli bir mehmonlar mamlakat bu yoqda. Sizda prezident hurmatli bugun aytdi ki u xafa bo'ldi ki bizda shuncha problem bo'ldi. Biz Qirg'izlar mehmon mamlakatda, mehmondo'st. Shuning uchun ana musofirda ana uni hurmat qilish kerak. Uni yordam hozir berish kerak, tushuntirib berish kerakki, inshaalloh bunaqa problem keyin bo'lmaydi. Inshaalloh. Endi siz tushunasiz, bir uch odam, kichkinala bir odamlar o'shaning barini provokatsiya qilishdi. Negizi jamon ulut yo'q, jamon kishilar bor. Har emelarda kishilar bor, o'shaning uchun bunday bizning do'stligimiz, musulmonchiligimiz emetib ketmasin, To'g'ri. Ana bilaymi, ko'p odam yaxshi, lekin hozir kichkina 500 odam hozir ko'rdi-da, uni shuncha problem qildi. Bilasiz, problem ko'p bo'ldi. Chunki bizda balnista siz video ko'rdingiz. Aljaqda qizlarda qo'rqdi, hammani ishtirdi deganda ana muzlab qildi. Ana hozir faqat mamlakatda buni ishon berish kerakki, boshqa mamlakatda qachon bu yoqda biz qayt kelaymiz, hech qanaqa problem bo'lmaydi. Chunki biz bu yoqda yashaymiz, bu yoqda o'qiyapmiz-da. Bu siz mamlakatda, masalan, boshqa mamlakat ko'radiki, agar bu yoqda ko'p odam yashaydi, o'qiyapti-da, yaxshi.
balki Investitsiya balki kerak. ko'p keladi bu yoqda. Hozir Turistlar keladi. turistlar keladi, studentlar keladi, ana bizneslar keladi, Investitsiya. industriya shu investor keladi. Shuning uchun sizlar ana buni hal qilish kerak. Мыйзам иштеш керекпи? Азыр ошо менен сиз айткандай президент сүйлөдү, эми ошо мыйзамдын толук кандуу мыйзамчылык болот. Эч кандай жанагындай башаламандар, жанагындай кол салуулар болбойт деген убада берди. Биз ойлойбуз жакын арада ошондой болот деп. Inshaalloh. Ушул 18-майда болгон окуяда сиз өзүңүз жабыркаган жоксуңарбы? Мен Сизге кол салган жокпу? Жок. Азыр биз факат ана президенттен мен эчтим. Азыр бүгүн эме айтты да, мен хамманы түшүндүм да. Президент жакшы кепирди, жакшы хамманы айтты да. Мамлекатларда түшүндүрүп берди ки, маселен биз бизде мусафирда, бу жакта жашайда, тинчтик жашайда, бизде хурмат кылыш керек. Билем да, президент жакшы айтты. Азыр факат сизде президент бүгүн айтты. Неге милиция биринчи күндө жардам бермеди? Унум айтты. Унум хамма азыр биледи, маселен, сабап немеди. Lekin inshaalloh men ham xohlayman problem hal bo'lish kerak da. Hal bo'ladi degandan keyin biz qayt gidishda bu yoqda keyin. Бул жакта кайсы эмеде окуйсуңар? Факультетте? Men медицинада, Личпакта. Бул чыкканда ким болосуз? Men inshaalloh ana kardioxirurg. Inshaalloh. Анан мына Өзбекстанда 3 жыл окудум мен. Анан биякта Өзбекстанда ошондой окуялар болгон жокпу? Жок, бул жакта мен 3 жыл окудум. Ал жакта хурмат кылады. Бул жактан хурмат кылды. 1 жыл болду. Мен жуда хурмат кылды. Lekin азыр бул birinchi ishotda bu problem bo'ldi. U qancha vaqtdan keyin mana shuncha problem bo'ldi. Hozir sabab bilmaymiz. Siz mumkin bilasiz aniqda ki kim mana bu provokatsiya qildi, kim boshqa xalqaro talabalar uchun shuncha qildi. Ana endi huquq qo'rg'ov organlari o'zlari taap kim provokatsiya qildi, kim janag'da uyushtirdi shunun barin, kim adreslerini berishdi shunun barin. Азыр укук коргоо органдары өзлөрү таап ишин жүргүзөт деп биз дагы үмүттөбүз. Биз ойлойбуз, что ушундай бир ууч адам жанагындай акмакчылык кылып, биздин мусулманчылыкты, биздин достугубузду бузуп кетпесин деген ойдобуз. Анткени негизи мындай кыргыз эли абдан мусафир, абдан мындай айкөл, меймандос, өзүңүз билесиз. Биз мындай эми азыр дагы мына Перизат деген кызды тартып келатабыз, волонтерлорду кылып, канча 3 күн болду. Эмени көрсөттү, 3 күндө 100 миң сомдор түшүп атат продуктыга. Бесплатно. Кичекей эле биздин бирдемесилерге кылып коелгон. Жакшы болгон. Күнөөбүз чоң. Жасаганыбыз ушу хотя бы ушу менен жанагындай дары алып келип, продукт алып келип, ана милициялар дагы немеде жүрөт азыр, патрульда жүрөт. Эгерде көрсөңүз, мына 2-2ден жүрөт, продукт алып барып бир жака ошондой кылып, азыр ушул жагдайды эметиш керек болот. Биз жуда чоң рахмат айтайм да. Маселен, ким азыр бизге жардам берди, жакшы адамдар, биз Паризада чоң рахмат айтайм. Чөнки 3 күндө мен билем канча кыйын да бу. Hamma joyda ketish kerak, produktni olib kelish kerak, al jaqda отдельный produktni ular berish kerak. Shuning uchun men cho'ng rahmat aytayman. Hamma qirg'iz yaxshi odamlarda, hammalar men cho'ng rahmat aytayman. Chunki ana dunyoviy ana qoida bunaqa. Masalan, men hozir yaxshi odamlar hamma yaxshi qiladi. Agar bir odam jamon qiladi, keyin hamma jamon ko'rdi. To'g'ri, o'sholdi. Shuning uchun jamon bir terrorist terakt qilsa, bu elning bari terrorist deb aytsa bo'lmaydi. To'g'ri. Arasida har qanday. To'g'ri. Inshaalloh hal bo'ladi. Men hozir faqat mamlakatda bu ana so'rayman, biz ana buni problemani ishon berish kerak. Masalan, biz qachon gayd gilaymiz bu joqda hech qanaqa problem bo'lmaydi. Chunki biz hozir men o'zim hozir menda qo'rqibdi. Menda 1 yil o'qish bor. Men qanday bu joqda hozir gilayman, qanday o'qiyman? Hozir onlayn o'qiysizda endi. Hozir onlayn. Onlayn dag'i 1 yil qoldi. 1 yil bu joqda. Endi kuzunda buyursa kelsangiz, sentyabrda kelsangiz, avgust sentyabrda har yil bari bu yoqcha mizam chegine kirib. Endi Shakirxon ушул жагдайды өз калыбына келтириш үчүн эмне кылыш керек эми? Birinchi hozir men aytayman, masalan, mamlakatda kim provokatsiya qildi, kim ana shuncha problem qildi, kim ichida borda, baldar videoda tanish kerakda, ana uni so'rash kerak. Militsiya so'rash kerak, nega shuncha problem bo'ldi? Chunki
siz mamlakat uchun bu problem, серьезный problem. Bu ana kichkina ko'p odam emas, bu problem qildi, so'rash kerak. Chunki siz mamlakat bu yaxshi, boshqa dunyoda mamlakatlar yaxshi ko'rmaydi. Yomon ko'radi. Shuning uchun ana bu odamlarda kim ana bu provokatsiya qildi, buni olish kerak, buni so'rash kerak. Ikkinchisi, mana siz mamlakatda bizda shuni ishon berish kerak. Masalan, biz qachon bu yoqda qaytib kelamiz? Kepildik berish kerak, garantiya. Garant berish, bu yoqda qaytib kelamiz. Iyun, avgustda, sentyabrda qaytib kelamiz. Bu garant bizda berish kerak. Studentlarda hech kim urmaydi. Hech hammasi tinch bo'ladi. Birinchi mana murun 1 yil, 2 yil murun hech qanaqa problem bo'ldi. Hozir birinchi marta buni problem bo'ldi. Shuni ishon garant berish kerakki, inshaalloh ana studentlarda hech qanaqa problem bo'lmaydi. Ikkinchisi, sizlar odamlar, Qirg'iz mamlakat odamlarda men hozir bu aytaymanki, siz mediada, jurnalistda aytish kerak. Ki Qirg'izlarda hurmat mamlakatda, musobarda hurmat qiladi. Jamon inson jamon qildi bo'ldi. Buni hozir masalan militsiya ko'radi, migratsiya ko'radi, nima problem. Lekin yaxshi odamlarda aytish kerak. Qirg'iziston yaxshi mamlakat, hurmatli mamlakat, tinchlikda biz bu yoqda hammasi yaxshi. Siz uchun keyin ekonomikda cho'ng yaxshi bo'ladi. Yaxshi odamlar bor. Bizda muallim, prezident, ana bu har kun shunaqa aytdi. Qirg'izlar bunaqa emas. Bu kichkinada jamon insonlar bor. Shunaqa aytish kerak. Butun dunyoda, mediada, jurnalistda aytish kerak. Keyin hamma dunyo ko'radi. Hozir jamon rasm keldi, ketdi, boshqa mamlakatda hamma ko'rdiki problem bo'ldi. Hozir bu problem uchun sizda odamlarda, mediada, jurnalistda aytish kerak. Xalqaro aytish kerak ki bu problema biz men bilayman uzr degan ana извините qildi, hammani qildi. Lekin bu hozir aytish kerakki, inshaalloh tinchda bizda, sizlarda hurmat mamlakatda, hammani inshaalloh yaxshi bo'ladi. Jamon bo'ldi, jamon inshaalloh hozir bundan keyin yaxshi bo'ladi. Nizam ishtigan. Keyin hammasi biz qaytib kelamiz bu yoqda. Turist keladi, investor keladi, ishlar uchun odamlar keladi. Uchinchisi, hozir men kecha ko'rdim, odamlar mamlakat usulida bu yoqda ba'zilar narushение yashaydi. To'g'ri, narushение yashaydi. U yaxshi emas, narushение. Lekin militsiya bor. Ana u hammani ko'rish kerak. Agar odam masalan bu ko'radi, keyin qoida qonun yo'qda bu yerda. Shuning uchun men Pokistonda yashayman-da, bizdan hurmat, bizda musulmon aljoqda yashaydi, men hurmat qilaman. Agar narushение yashaydi, mamlakat ko'radi. Mamlakat so'radi. Nima hammasi dokumentlar qiladi. Shuning uchun men so'rayman-da, men Qirg'izlarda bizda bu hozir problem bo'ldi, lekin hozir yaxshi qilish kerak. Ana iltimosda bu yoqda hozir bizda jana yil 1 yil bor, ba'zilarda 2 yil bor, 3 yil o'qish bor. U qo'rqibdi hozir kelmaydi bu yoqda. Shuning uchun ana butun dunyoda aytish kerak. Inshaalloh jana bu problem bo'lmaydi. Inshaalloh. Siz dagı yordam beringiz. Bu yoqda bari yaxshi bo'lganda WhatsApp gruppalarga Pakistan'ın medyasına aytıp oldu, bu жағдай büttü, bu yoqda qo'psizlik bar, gepildik bar deb. To'g'ri. O'shaga yordam beringiz. Berdi, ana beramiz. Kecha berdim. Prezident degan ana siz bilasiz bizda muallim. U kecha bizda xabar keldi-da, mediada jurnalist shuncha ana rasm berdiki, bu hozir hamma studentlarga yordam berdi. To'g'ri, to'g'ri 100% yordam berdi. Shuning uchun sizlar odamlardan hamma dunyoda aytish kerak. Rahman орысша сөйлейді екен, анда орысша ойын білсек, на русском, да? На русском. Да, на русском. Скажите, пожалуйста, когда это все произошло, вы где находились? Это я хочу все правда надо сказать. Я хочу правда скажу. Это 13 числа начинало. 13 числа, который драк была Египте, кыргызский. Да. Египте, кыргызский, Египте вина была. Наверное, они драк делали, они ругали, сильно ругали. Видео, это все люди, я сам смотрела, это плохо, которые они ругали. Друг ругали. После этого вообще тихо, ничего никто не трогало. Раньше я 5 год здесь, у меня последний курс, иншаллах. Вы уже 5 лет здесь живете? Да, 5 лет.
Я один месяц здесь, один месяц в Казахстане живу. Все нормально. Через границу хожу ночью, днем. Ничего не проблем нету. После 13 числа, наверное, это видео все кыргызы смотрели. Они тоже обидны были. Правильно? Такое бывает, если кого убьют, кого-то драк делают, обидно бывает. После этого они начинали, они не понимали, это Пакистан, это индусы, это Египет. Надо это, которые люди ругали, его надо забрали были. Или полиция, или сам, если хочет ругаться. И ругаться друг другу нельзя, вы мусульмане. Ругаться вообще неправильно. После этого они там в общежитие ходили. Мы не знаем, это кто кыргызы, кто это вид вообще не поняла. Потом сильно драк была. Потом видео вы посмотрели, Инстаграм, ТикТок, все медиа, социальные медиа там смотрели. После этого Соцсети. да, сильно плохо. Потом это все пакистане знали, мама, папа или родители все переживали, все позвонили, как переходи, все, учеба не надо, не хочу медик свой, все, сам Пакистан переходит. После этого один день я сам ходила там, утром там ходила, это в общежитии, потом там нормально была полиция, там была. Я хочу, все правда сказать, еще люди есть здесь, много людей есть, очень хорошие люди есть. Они сильно помогали, сердцем помогают. Такси выходили там, такси водитель, он 10 раз меня извините, сказал, брат, извините. Это, не знаю, как было, ведь тоже не хочу так драк. После еще хозяин помогали, продукты дали. Хозяин квартиры, да? Хозяин квартиры. Еще магазин здесь, где живу, рядом магазин есть. Хорошо человек есть. И здесь как долго тоже дает, когда продукт долго дает, после 10 дней, 20 дней, это деньги платить. Хорошо люди тоже есть, плохие люди тоже есть. Пакистан тоже такой есть, Афганистан тоже такой есть, Кыргызстан тоже такой есть. Который 18 числа, который драк был, это вообще, я считаю, это неправильно. Вас не тронули 18 числа? Ничего не трогали. А друзей ваших никто Друзей тоже, которые не трогали. Которые вы не знаем, институты много есть, потому что больше 20 тысяч студентов здесь живет. Все не имеют друзей. Которые имеют друзей, чистые друзья, никто не трогали. А вот вы 5 лет здесь живете уже. У вас друзья, наверное, есть, да? Кыргызы есть, казахи есть, узбеки есть. Хорошо. И так, никогда такого не было, Не да? тогда, какого не было. А сейчас вы тоже собираетесь уехать? Я не собираю. А пока. вы остаетесь Да, здесь? я здесь. Вам сколько еще учиться здесь? 1 год последний? Нет, 2 месяца осталось. Да? 2 месяца осталось? Только 2 вы месяца. хотите доучиться? Да, А да. потом уедете, Да, да? да. А сейчас вы вечером можете на улицу выходить? Вечером пока не боитесь. ходили. А когда ходили, вас не трогали? Не, никто не трогал. Но вы не выходите, да? Вам Да. волонтеры помогают, Да, приносят еду, да? Да. Просто чуть-чуть хочу, не хочу улица, просто не знаю, если что-то случится. Ну вот вы когда учебу закончите, в Пакистан поедете, вы кто по специальности? Общий медицин. Общий, это терапевт, да? Да, А, общий. вы терапевт. Вот терапевтом будете работать, потом обязательно приезжайте к нам в Кыргызстан как турист. Иншалла, не, у меня друзьям план есть, я в план есть, Казахстане да? живу. Да. У меня виза есть, алхамдулилlah, там работающая виза есть, здесь студент, я студент здесь. Я не собираюсь в Пакистан, я в Казахстане буду. А вы в Казахстане будете? Да, в Казахстане потом приезжайте к нам как туристы. Я Иншалла. думаю, ситуация стабилизируется. Я всё тоже будет. так думаю, иншалла. Да. Такое было. Еще это, если много туристов будешь, много студентов будешь, Да. это экономия есть, который в Казахстане сейчас очень хорошо. Да, экономика хорошо растет. Очень хорошо. Пакистан очень большая страна. Там такой нету. Там эконом ненормально. Люди, народ очень много. В Кыргызстане мало людей, еще много студенты, туристы, работающие, инвестор много есть, работаю, я сам работаю в Казахстане, трогала, пока не начинала, сейчас начинаю работать, иншалла, после. Вы врачом уже начинаете работать? Врачом тоже, бизнес тоже, иншалла, скоро будем. То, иншалла, меня тут такой, сейчас пока не собрали, я уведу. Они увидят, потому что они сейчас, которые учеба есть, это онлайн. Онлайн могут, да? начинают. Я не могу.
Но и в Кыргызстане тоже бизнес вкладываете. Да. Да. Мына абдан туура нерселерди айтып атат. Бияк тарап Кыргызстандын экономикасы өсүп, студенттер көбөйүп, инвесторлор келип аткан жагдайда мүмкүн кандайдыр бир провокаторлор ошо экономика өспөсүн, ушундай кандайдыр бир бөгөт болсун деген идеялар мененби, ошондой эмелер менен бир уч адам акмактар ушундай чоң достугубуздун баарын жокко чыгарып атат. Мен ойлойм бунун баарын азыр тиешелүү органдар өзүнүн колуна алып, бунун баарын мыйзамдын талаасына киргизиш керек деп. Анан үчүнчү дагы досубуз бар бул жакта, бул жалаң эле англис тилде сүйлөйт экен. Hello, what's your name? My name is Wakar. Окар. Да. Бунун аты Окар экен. Анан Окардын дагы азыр англисче билип койсок, өзүнүн ой жүгүртүүсүн. Окар, can you tell me what happened and why happened it? And I think it's not good situation now. And what do you think about it? First of all, I am very thankful to you that you come in this hard situation and hear our voice. And like we know a little that some Egypts and some Kyrgyz fight each together. So from that night, this situation began. So like After 3 days. For 4 or 5 days. like 3 to 5 days, this situation Got worse. got worse. But our demand is from government that the people who are involved in this situation, they should take strict action against that people. And we demand also from Kyrgyz government that you should give protection to us. Yes, exactly. Like give us some surety that we are protected here in Kyrgyzstan. Like we are student, we don't have our parents here. So it's on Kyrgyz government that they should protect us. Бул жакта Окар досубуз айтып атат, Кыргыз мамлекеттин өкмөтүнө кайрылып, бизге мындай бизди коргошуңар керек, анткени биз студентпиз, биздин ата-энебиз биякта жок. Биз болгону окуп атабыз, анан ушундай абдан кооптуу жагдай болуп атат. Ошол кооптуу жагдайда бизди коргоп калыңыз деген мындай суранып жатат, айтып атат. Азыр жагдай дагы эле мындай жакшы эмес болуп атат, дагы эле мындай көчөгө чыккандан коркуп атабыз. Ошон үчүн бизди коргош керек деп. Бул дагы медикке окшойт. Медик окшойт. Да. Which faculty? Хирургия. Хирургия. Мына бул хирург экен. Буюрса мына Шакирхан дагы, Окар дагы, Рахман дагы бул 3 киши тең келечекте адамдардын турмуштарын сактап калганга иштеген мындай дарыгерлер. Анан ушундай дарыгерлердин абдан жагдай кооптуу болгонуна өтө өкүнүчтүү болуп атат деп ойлойм. Анда эмесе чоң рахмат сизге. Сизге чоң рахмат. Мен ойлойм ушул жагдайдын баары, ситуациянын баары оңолуп, мыйзамдын талаасына кирип баары жакшы болот. Ушул бир уч адам биздин туура мусульманчылыгыбызды бузуп койбосун деп. Я думаю, что ситуация обязательно выровняется, все будет в законе, как вы 5 лет жили спокойно, законно, так и все будет. Я надеюсь и верю. В ближайшее время везде есть такие сложные моменты. У нас тоже такой сложный момент. Сейчас надо дать время правительству, чтобы они все перевели в законное поле. Анда эмесе биздин конокторду кармабай эле койсок, дагы суук болуп атат, анан ооба кеч кирип атат, ошон үчүн алар менен коштошсок. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат сизге. Чоң Все, рахмат. спасибо вам тоже. Спасибо. Чоң рахмат. Чоң рахмат сизге. Thank you so much.